Ndagusuje kandi nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza wo gukurikira Isano. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo, n'amakuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Nyagatare abagabo bane batawe muri yombi bakekwaho kwica umumotari bamuciye umutwe. Turaza kandi kukubwira ko muri ako karere umupolisi ndetse n'umuturage batawe muri yombi bazira kwaka ruswa y'ibihumbi 500. Mu karere ka Kayonza abagabo babiri barimo gushakishwa bakekwaho gutera inda abana babiri biga mu mashuri abanza. Turakubwira ko hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Uganda abantu 8 aribo bamaze kugwa mu myigaragambyo ibanziriza amatora. Isano. Nongeye kuguha ikaze rero muri aya makuru mugiye kubana nanjye Tuyizere Mubaraka. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyagatare aho abagabo bane batawe muri yombi bakekwaho kwica umumotari bamuciye umutwe maze bakamwiba moto. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abagabo bane bo mu karere ka Nyagatare bakurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi bakoreye umumotari w'imyaka 25 y'amavuko bamuciye umutwe maze bakamwiba na moto. Tariki ya 15 Ugushyingo nibwo RIB yataye muri yombi aba bagabo bane bakurikiranyweho kwica Twizeyimana Jean Marie Vianney w'imyaka 25 wishwe tariki ya 12 Ugushyingo. Amakuru akaba avuga ko uyu musore yari umumotari ukorera i Nyagatare, yiciwe mu murenge wa Nyagatare mu kagari ka Gitara kandi mu mudugudu wa Gihorobwa. Angaha bikaba bivuga ko bamwishe bakamuca umutwe hanyuma bagatwara na moto ye. Umuvugizi w'umusigire wa RIB ni Murangira Thierry yavuze ko iperereza ryaje kugeza abagenzacyaha mu nzu y'umwe mu bakekwaho iki cyaha maze bafatiramo moto n'ibyangombwa byayo n'ibindi bigaragaza ko afite aho ahuriye n'ubu bwicanyi. Yagize ati mwibazwa ry'ibanze ryakorewe uyu mugabo yemeye icyaha, avuga ko uyu mugambi bawucuza afatanyije n'abandi bagamije kwiba iyi moto y'uyu mumotari. Aba bagabo bose uko ari bane bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyagatare mu gihe iperereza rigikorwa ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dr Murangira yasabye abanyarwanda kwirinda ibyaha, anavuga ko abazabigaragaramo bose bazakurikiranwa. Yagize ati RIB ntizihanganira abantu nk'aba bishora mu byaha by'ubwicanyi, bazafatwa kandi bashyikirizwa ubutabera. RIB kandi irihanganisha umuryango wa Twizeyimana Jean Marie Vianney. Aba bagabo bane baramutse bahamwe n'icyaha cy'ubwicanyi bazahanishwa igihano cyo gufungwa burundu. Tukiri muri aka karere ka Nyagatare umuturage n'umupolisi bakurikiranyweho kwakira ruswa y'ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda. Umuturage wo mu karere ka Nyagatare n'umupolisi wahakoreraga bakurikiranyweho icyaha cyo kwakira ruswa y'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo baburizemo ikirego cy'umugabo wafatanywe kanyanga. Tariki ya 16 Ukwakira 2020 nibwo polisi ikorera mu karere ka Nyagatare yakoze umukwabo wo gufata abacuruzi ibiyobyabwenge mu murenge wa Mimuri. Icyo gihe harimo umugabo umwe wakoraga muri saro yogosha wafatanywe kanyanga ahita atabwa muri yombi. Nyuma rero hari umuturage umwe watangiye kumvisha umukoresha wafashwe ko bashobora kumuha amafaranga agatereta umupolisi baziranye akamufunguza. Aha rero ngo niho bahereye bapanga n'umupolisi uburyo yabaha ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CIP Twizeyimana Hamduni yavuze ko kuwa mbere bw'uwo mugabo yazaga kubaha iyo ruswa aribwo batawe muri yombi. Yagize ati kuwa mbere w'iki cyumweru yumvikanye ko azabaha amafaranga ibihumbi 500 bahurira mu mujyi wa Nyagatare. Uwo mugabo azanye amafaranga, polisi yari yamaze kubona amakuru ifata abo polisi n'uwo mugabo bakoranaga mu kwaka wa muturage amafaranga. Yavuze ko umupolisi yabonye abandi bo mu ishami rishinzwe kurwanya ruswa bari hafi aho, akeka ko bashobora kuba bamenye umugambi wabo ahita atoroka, ariko nyuma yaje gushakishwa arafatwa arafungwa. Twizeyimana yavuze ko bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko bari bagiye kwakira ruswa bihari kandi bigaragara. Aha Twizeyimana yagize ati hari amafaranga bafatanywe bagiye kuyahuriya mu polisi n'undi mugabo bakoranaga. Ikindi kimenyetso polisi yarabakurikiranye imenya uburyo bavuganaga n'uburyo batumanagaho ukuntu bazahura bagahana ayo mafaranga. Ibyo bimenyetso byose polisi irabifite. CIP Twizeyimana yashimiye urwego abaturage bagezeho mu inzego z'umutekano amakuru bigatuma abakora ibyaha batabwa muri yombi. Yakomeje asaba abantu kwirinda gushakira indonke mu kwaka ruswa, ababwira ko inzego z'umutekano zihora ziri maso mu gukurikirana uwabigiramo uruhare wese. Yagize ati yaba ari umupolisi agomba kumva ko agomba kwitandukanya na ruswa kuko ni icyaha gihanwa n'amategeko. Nta na rimwe polisi zihanganira icyaha cya ruswa, ndetse polisi yafashe iya mbere mu gufatanya n'izindi nzego
kurwanya ruswa nta n'umwe polisi zihanganira, yaba umuturage cyangwa se umupolisi. Kuri ubu aba bagabo bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyagatare mu gihe bagitegereje gukorerwa dosiye igashyikirizwa ubushinjacyaha. Itegeko nomero 54/2018 ryo kuwa 13 Kanama 2018 rirwanya ruswa, ingingo yaryo ya kane ivuga ko umuntu wese usaba, utanga cyangwa wakira ruswa mu buryo bwo ari bwo bwose, indonke iyo ari yo yose, iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva ku nshuro 3 kugeza ku nshuro 5 z'indonke yatse cyangwa yakiriye. Tuve mu karere ka Nyagatare tunyarukire mu karere ka Kayonza, aho abagabo babiri bakurikiranyweho gutera inda abana biga mu mashuri abanza. Ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bwatangaje ko ku bufatanye n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bari gushakisha abagabo babiri bateye inda abana biga mu mashuri abanza baherutse gupimwa bagasanga batwite inda z'amezi 8. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo abayobozi bo mu nzego z'ibanze bamenye ko abo bana bombi biga mu mwaka wa 5 mu murenge wa Murundi batasubiye kwiga nyuma y'igihe amashuri afunze. Umwe ngo iwabo bari baramaze kumenyesha RIB ko yasambanyijwe agaterwa inda, undi ngo bari bataratanga amakuru. Abo bana bavuze ababateye inda, gusa ubu batorotse ubutabera. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Kayonza ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Harimana Jean Damascene yavuze ko batangiye gushakisha abateye inda abo bana. Yagize ati muri iyi minsi turi mu gikorwa cyo kugarura abana mu ishuri, mu kujya kubareba rero kugira ngo tubagarure ku ishuri nibwo twasanze batwite. Bimaze kumenyekana twasanze umwe mu babyeyi we yari yaramaze gutanga ikirego kuri RIB kiri gukurikiranwa. Ubu tukaba twahise dusaba ko n'undi yakurikiranwa. Yavuze ko basabye abo bana kwiyumva no kumvira inama za muganga, basanga bagiye ku ishuri byagorana gukurikirana amasomo, bisabira kubanza kubyara bakazasubira ku ishuri nyuma. Harerimana yasabye ababyeyi kurushaho kwita ku bana haba mu gihe bari mu masomo cyangwa igihe bataha, kandi bakajya batanga amakuru hakiri kare ku bantu bahohoteye abana babo kugira ngo byorohe kubakurikirana maze babiryozwe. Mu karere ka Kayonza harabarurwa abana basaga 220 batewe inda muri uyu mwaka. Tukiri mu makuru avugwa mu Rwanda, tukubwire ko kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Haruna Niyonzima yarayakoze impanuka ikomeye, we n'umugore we ariko Imana ikinga akaboko ntihagira uburira ubuzima muri iyi mpanuka. Kuri wa gatatu tariki ya 18 Ugushyingo 2020 nibwo kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Haruna Niyonzima we n'umugore we bari bagiye mu karere ka Bugesera gusura mushiki we Naima usanzwe ari umugore wa Ndayishimiye Eric Bakame, banakinana n'ubundi mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Nyuma rero yo gusura uyu muryango, Haruna Niyonzima n'umugore we wa kabiri ndetse n'inshuti zabo bafashe imodoka berekeza mu mujyi wa Kigali aho nawe asanzwe atuye. Muri uwo muhanda rero niho bakoreye impanuka ikomeye. Hari mu masaha ya 3:45 z'ijoro ubwo Haruna Niyonzima yavaga i Nyamata, hanyuma ahura n'imodoka yo mu bwoko bwa Fuso akatira umunyonzi, ahita yinjira mu mapine y'iyo Fuso maze imodoka yirangirika cyane. Gusa kubw'amahirwe nta wigeze aburira ubuzima muri iyi mpanuka nubwo yari ikomeye, ariko wakomeretse yahise ajyanwa ku bitaro bya Nyamata, ariko amakuru akavuga ko nawe yahise ataha bitari bikomeye. Dusoreza amakuru yacu mu majyaruguru y'u Rwanda mu gihugu cya Uganda, aho abantu 8 baguye mu myigaragambyo yakurikiye ifatwa rya Bobi Wine. Abantu 8 nibo bamaze kugaragara ko baguye mu myigaragambyo yashyamiranyije inzego z'umutekano muri Uganda n'abaturage, yakurikiye ifungwa rya Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine watawe muri yombi ashinjwa kurenga ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus. Polisi ya Uganda yafashe Bobi Wine w'imyaka 38 y'amavuko ushaka gusimbura Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku butegetsi, umufatiye mu burasirazuba bw'umujyi wa Luka. Muri ako kanya abamushyigikiye bahise bajya mu mihanda yo mu mujyi wa Kampala bubaka bariyeri batangira no gutwika amapine. The Guardian yanditse ko iyi myigaragambyo yahise inakwira no mu yindi mijyi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Muri iyi myigaragambyo ikomeye byatangajwe ko hari benshi bayikomerekeyemo mu gihe 8 bapfuye ubwo polisi yageragezaga kuyihosha. Bobi Wine abinyujije kuri Twitter ye yavuze ko polisi yinjiye mu modoka ye igahita imuta muri yombi. Yakomeje agira ati igiciro cy'ubwigenge kiri hejuru ariko tugomba kubuharanira, tuzatsinda. Kurwanya igitugu ntabwo ari bwo burenganzira bwonyine, ni inshingano ku bantu bakandamijwe. Umuyobozi wa polisi muri Kampala Moses Kafero yavuze ko Bobi Wine yari yarenze ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus muri iki gihe cy'amatora. Yagize ati akomeje kwica amahame yo kwiyamamaza muri iki gihe cya coronavirus, yafashwe kugira ngo agire ibyo abazwa.
kubazwa. Yakomeje agira ati ntabwo twakwicara ngo turebere abanyapolitike bashyira ubuzima bw'abanya-Uganda mu kaga. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya Bobi Wine NUP David Lewis Rubongoya yavuze ko Bobi Wine yarenganye ngo kuko na Museveni n'abamushyigikiye nabo bajya baterana ari benshi. Yagize ati ntabwo ikibazo ari coronavirusi ahubwo ni ikandamizwa. Abantu barababaye kandi bafite uburenganzira bwo kurakara. Abantu barambiwe ikandamizwa n'igitugu bikurura ibibazo muri iki gihugu. Bobi Wine ari mu batanze kandidatire mu matora y'umukuru w'igihugu muri Uganda. Kuva icyo gihe ntasiba gutabwa muri yombi nyuma yo kugaragara nk'umwe mu bafite imbaraga mu guhangana na Museveni. Perezida Museveni w'imyaka 76 y'amavuko ari gushaka indi manda nyuma y'aho abagize inteko ishinga amategeko bahinduye itegeko nshinga rikumira imyaka yo kuba perezida. Kuva mu mwaka w'1932 ubwo Uganda yabonaga ubwigenge ntiharabaho guhererekanya ubutegetsi mu mahoro muri iki gihugu. Aha rero nanjye soreje amakuru nari naguteguriye ngushimira kuba wabanye natwe, nagushimira kuba ukurikira Isano buri munsi, nagushimira kandi kukomeza kudushyigikira. Njyewe ndi Tuyizere Mubaraka, ndakwifuriza ibihe byiza kandi byuzuyemo ibyiza byose wifuza. Isano.